L-eks segretarju ġenerali tal-General Workers Union u l-konsulent part-time tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Tony Sarb fuq Facebook qal lill-BBC biex ma tindaħalx fuq dak li għaddej f'Malta. Għajjar ukoll tradituri lil dawk li skontu użaw dan il-programm biex jaqbdu mal-Prim Ministru Joseph Muscat. F'dan il-programm il-Prim Ministru Joseph Muscat kien deskritt bħala artful dodger, jiġifieri makak, u deskritt ukoll bħala l-persuna responsabbli mill-beħ tal-passaporti f'pajjiżna. The charge in a nutshell is that you're the artful dodger of Europe. If that is the charge, I'm definitely not guilty of that. Sarb li fis-sena 2015 ingħata ġieħi Repubblika fl-aħħar ġimgħat diġà kien fiċ-ċentru tal-kontroversja meta sejjaħ lin-nisa li kienu qed jipprotestaw quddiem Kastilja wara l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia bħala tradituri u kien xebbaħhom ma' prostituti.